kana kau urero ni kuongithia niguo ndiregua kiuga hau but there is one thing that you should know. Yeah. A baby is not brought in a basket. Yes. He's never bought at the shop. Yeah, You have to be. You have not only to be active, yes, but also proactive. Yeah. And then there is some journey. Yeah. Yes. Yeah. And it is a torturous journey. Yes. It is not a simple journey. You will hate people. Yes. You look at them and feel like you don't love them anymore. Yes. Hata hisi masimero simeo. Na cravings zingine kali. Ala hagerenge ni simero. Na mapua yako itakuwa enlarged. Yes. Turalilia stage. Miguu zake zitavimba. Miguu zinaweza kufiba. Bisole and legs. And your body will enlarged belly. Yeah. Yes. Your body will, the first trimester, your body will try to vomit that child. So every time in the morning you wake up. In the morning, your body will try to vomit. That. You have a smell. Yeah. Even of some of the things you love so much. No, I can know how to go with you. We are the mona mutumia nyitete kana ogwa kiongiria mageciria takarongire na njira huthu. No, it's not. Ati no gweterera te thiko ici cia muico guthii thibitari na gathii ona either nega kuruto kana nega kugio na njira nomo. Ungigwa na rumira maheana gohoro wa journey. Yes. Yeah. The journey ya pregnancy. Yes. Ya mutumia wake. Ya aria magikoragwo meho supportive. Ti aria depositors and they leave. Yes. Ni hari aria makoragwo me supportive and they are there. Yes. It's not a joke. Yeah, it's not a joke. Muthuri ucio na ngikwira na kwi ohoro. Mutumia ucio guthigina utuku. Yes. Na hindio heho na heho ihano u. Na urona we ni gucwetia na sweat. Yes. Kamuria kari ki. Ndaigua rugari. Ndiraigua rugari. Ndirenda kuhumbirwo, ndirenda kwihumbirwo na nini. Yes. Ndirenda kuigua nginya undu muringiticio rahutia. Na kwina rwagi. Riu kwina wagi thitimo hure rwagi. Na ndona kanyamu kana gatwa. Aza. No wagi thitimo hure. Hure rwagi tondu ndakihumbirite. Ni uria areka atia? Athiginite. Ni uria athiginite. Gugukirio tuku. Atende ahota. Yes. Yeah. She's hungry. Yes. Yeah. Na tikindu kiki kiratuma ahote. Asa. Ni ile karakana ambayo iko ndani yake. Kwa sababu kuna kazi ambayo inafanya nini? Inafanyika ambayo inaendelea. Na agagithia agagicoka agathia agathimwo. Yes. Ni ndagitari agekunya mwitagwa ultrasound. Yes. Yes. Ndagitari akamwira ri mwana waku twamuthima na ultrasound tuona ni ta na grams igana rimwe ugoka nyumba getha kindu kia grams igana rimwe ugona igana hapo niguo mutumia wangu atahikire. Ogathio gacuthio ukamurora ukona ndore igana. Ayo igana gramu igana rimwe na ndeo icio macini no tucenjirie. The second opinion. Ucenjia thibitari iyo. Tuthie thibitari ingi. The extension yake. Her stomach is distended. Yes. Ukarogo na wacoka werwa jani ndagitari. Na ngera nyamu iyo ripoti. Na ripoti. Na tunyamu tungi mokaga na tuo. Dimenya twitagwo atia turatathi tumokaga na tuo gakona kanyamu kahano u akwirage mwane haha ugu na we ukamwetha ukamwaga biza tawo biza te mwane haha te mane maguru ate ma ukamela we ndamo ukauga tondu kwenda ba tondu ramenya maguru kuria me ndramona. It's not a simple journey. No, it's By the way, let me tell you. Yes. Mutumia wothe tuikaga atinde akwa ihumeri kenda on her own. Yes. Atari na support. Ya either the father of the child. Na koragwo gereire ruo runene muno. Ruo runene muno. Tondu maundu mangiendaga gwikirwo. No atiganire namo. Tondu ndari namo mwikiri.
na umenye mwiri ule tondu kwina kindu foreign kirakura mwiri-ini kirageria kumurehera maundu mageni ata experience kana gumucenjeria uria aikaraga o muthenya acenjagia completely uria ari agacenjia ogwari ginya ma mood swing and all that yondu cia muthemba ucio akoragwo nacio indo iria arendete akacimena taki akona indo iria arendete kuri kona ni acimena ndaracienda riu ukarigagwo ni nako kwanja wamwira ati guthondekera kina we ni gutuma ndahike we unto you reke soka tuike ati we na nako uikare haraihu unto you okay, it's not a joke. Ai watene kuongithia tiga kumaka. Terekiria gutenguo. Lekiria gweka atia? Gutenguo. Kiria mundu gwitwo Regina aratwira ri. You have to step out and be counted. Yes. Tondu gutikire igongi gitweka ati wikarite nyumba weterere kuongithia. Asa. No ginya tondu nurenda to be productive. Then you have to be out. You have to be doing something so that you can be productive. No ndugitweka ati wikarite oguo te nduri undu ureka. Horeirio hau. Wetereire wongithie. It does not have, and there is pain and a lot of it. There is a lot of work and there is a lot of waiting, but at the end ni hari gikeno tondu igwa nake mutumia wothe auga ni riria ndakonire uguo ngiona ni kugaka maundu maria mothe nginya ruo ruothe ndaiguite ati ruthiragira hau it's like a miracle na gikeno twana tiga no kuria ati maundu mathiete macenjetie ni undu wa nginya ona climate iria ikuo is not even conducive for baby bearing kurage kiruga rigitangireka incubation ya utekeke tito excuses hapa na pale kale kwenda excuses au sikige no ireke asa awe NSSF ireke asa kulega ukayua Nikora yoko na kaiwa no rugari nginya makwapa everywhere you are feeling hot man kogo atuika ati horo cio durawenda ndungienda ngano ta icio tuigwa ati kwina nge iragamba hau ni gwakinyire handu nginya athuri ati muthuri na mutumia magikara thi na mariririe horo wa mwana ni ati ni marauga twambe turugamire tuhingire hau ati ndikana igue muthuri kaiga ati na ndicho gwo ni ndendele kwa fast cotton ati fast cotton kwa fast cotton majo ndicho gwo akari kono osiriki toto twere nuona twarite ihenya ni turare magia guthomeka tathie kwanyu kuma hale uthi wikite analysis one mecio ina ciana cigana igere iyo ni average ithiete muno kari kwenda ona atumia no matarakienda ng'ano ici cia kuriaga tĩri mundu ararigwo ona maundu make ona matirakinyanira kuringana uria arenda no kai umenye tĩri nduriagwo by the way ndigagwo horo ucio muno atia ni hinya muno ukore mutumia uikaraga mugutha wohete ihua getha tĩri na wehemena heindo iria mariaga riu ucio koragwo wi undu ungi tofauti tĩri urariagwo ni amaciarite millennials riu matiare kindu matigihotira kugura kindu gia kwigura acio maigua tĩri wa muthu gicama pizza maigua gicama pizza na ndo ya nyumba na ndo yo ngita nyumba aya mbekuo ugucinithia nyama nginya uthuke mutwe na tumahiga tuge mahiga maguraga supermarket halo weha ade ya ni higo nyinukite ngai mako si upitie tu hata kama ni mahali tu nitafutie tu hata kama ni nini aki mimi na miss niko na craving kabaya sana na nimeshinda nako sasa nimeshindwa nitalala aje ya nini unataka kachoma
Nyama choma? Kachoma. Acha niseme pale niwekewe niende nikichukua. Basi. Akeli nathi kuigiri. Ukaigua kuhurira kwa atiriri. Ati hebu imagine mimi nimejileta mpaka hapa Kamakis. Akini nimesikia tu na Miss Choma. Ado ethe githwa. Ado ethe githwa. Alega tiri kale kaiguru kale kena matababu. Kale kena matababu thwa. Ale kau. Kawatire jamsi. Anakwira terwe wetwara. Kamakis. Nilikuwa nataka hata kapiska moja tu. Hata hiyo smell. Unaona hiyo moshi, wacha nikwambie guy. Me I don't know what is happening to me. Ati moshi. Na tigwetu aretua. Hasa ugo niguo tu araigua. Apia kuya kare mu mathaie nake guy. Urakenio ni ndogo ya nyama. Ikiga makari ndokoro arume mehamwo kigo makiuria maundu maria mageragira atumia monete nda no atakiri kwenda ani ati kungituika ati ni gwacenjania rume magiagetwa uti ungigia twiri ona gutire mundu rume okenangano icio we no wende kugia kana we ati ungekua ria keri ati ugeria mbere ra otire taru ugeria kwa ati moko ati muthuri ukenda gucenjia agia kana no oe kawira ngoma ogoro raigwa mutwe wega aguna mwanaume aguna tekiroro toji asa othiete nake ihinda riu ria mieri 9 yes na iningirire ria mieri ino ingi 6 kana gaciarwo ningi ari uhoro we ino kenda reke ngwire tondu ino engi ni andu ni magikoragwo hwa kumunyitithia na andu ina kumuinainithia no ino kenda uiguaga na ni wiroragira hau ta makoko na kamugutha na kenda ukone kogu asoka kuigira ogwe te wona ukona oya urarwenda kare muceina wina akioragia mateke kuma kwira mwana ucio ni murakaru arenda thota wa Fanta kariga supermarket kariga ukagira thota wa Fanta Ugano kwa mbarakaru. Kama amekasirika. Unaona zile samosa tulikula pale hapa unaona hapa kwa super hapo tukiingia. Kuna ule hiyo kafe kako hapo kana nauzanga nini? Samosa. Mimi nataka unikujie tu na bili. Samosa bili peke yake. Na soda ya Fanta. Na soda moja ya Stony. Hiyo tu. Hiyo tu. Ndio kana gatige guikia mateke. Ale mama anyu ara maria. Atumia emo gagia. Muri agora tire kuiga muiraga. Ora guthia uko taitonga. Muri tandu mari taindo ciao. Ono tari taindo ciake. Ya mundu agetwo king sale kega. Kakiarathiaga nako. Tawa ni kuongithia. We tiga kumaga. But remember there is a process. No, it's not a togokera na wongithie. It's not a one day event. No. It's a process. Yes, na tiate ona rede watuika ati no wa conceive riu atende kumba conceive nigere kuongithia. Okay. Hena journey. Yes. There's a journey. Ukamberi tarari. Ni conception ya ideas. Yes. And materializing those ideas. Yes. The journey in between. Yes. Is painful. Yeah. Kumate kire idea ya ciarirwo. Yes. Kana ya yoka. Yes. Kumitua success. Yes. It's not a simple thing. It's not. It's not a simple thing. Na agaya gigitumba. Na ikiugo guo niguo kuri koragwo tondu ko maundu maimaga iguru ta mana maria mari ma ciana cia Isiraeli ri na kwiro iria Ngai amaheaga ri rona ni ukwagira Ngai kiene kumwagira kiene ri koguo asante sana Regina waga ni ndu wa guturithikania tutanyonywa tanyonyesha tutanyonyesha lakini mwenye anaweza ciana nyonywa ananyonywa lakini sasa anatukumbusha tutanyonyesha tutanyonyesha asante sana.